barcha mahluqotlarni yo'qdan bor etib ni'matlab va tarbiyalab qilgan ma'bud bil haq bo'lgan Rabbimiz Allohga ko'ngil turlarimizdan chiqqan hamd sanolarimiz bo'lsa edi. Rahmat için jiberilmiş ahirgi peygamberimizge Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemge salavat şeriflerimiz erişip dursa idi. Anın ahli beytine, anın sahabelerine ridvanullahi aleyhim Allah'ların rizalığı bulsa idi. Hem barcha mümin Müslüman kardeşlerimizge Allah Teala'nın kitabı ardından hem peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünneti ardından iyergen barcha mümin Müslüman kardeşlerimizge Allah Teala'nın selamları bulsa idi. Gısıllanıp hem taharetlenip ılık bulgan cumğa namazının farzın öteyim deyip kelgen mümin ve mümine kardeşlerimizge Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bugünkü gündeki kişiler, bugünkü gündeki halk ilimimizni başkalarga izbatlar için köp tırışlık görsetemiz. Bugünkü günde ilimli bulu bik ahamiyetli. İlimni alu kirekli hem isten derecede tıra. Hem biz mektepni yakşı neticeler bilen tamamlarga tırışabız. Ondan sonra yukarı dereceli oku yurtlarına kirip, bu oku yurtlarını yakşı itip okurga, hem alarının da yakşı itip tamamlarga tırışabız. Ali bir güne oku yurtu tugul, iki oku yurtuna kirip, benim iki yukarı dereceli ilimim var deyip, kardeşlerimiz, tuğanlarımız aldığında maktanabız. Köp mü vakitni, köp mü malını, köp mü isenlik sağlıklarımızını bu oku yurtlarında kaldırabız. Hem özümüzün ebi babalarımızga karasak, ebi babalarımızga göz salsak, 200 yıl ilik, 100 yıl ilik avulda okurga hem yazırga bilgen kişiler bik sirak işraganlar, hem indi kübüsü ne bu elementar bulgan ilimni de bilmegenler. Yazı hukuk ilimleri de bilmagan. Lekin alar ilimsiz bulganlar mı cemaat? Yok. Derslikte bu bahsini tamamlar için Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın sözlerine qarik. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ilim iyesi kimsin ol deyip sırav birgeç, ol okurga hem yazarga bilüşü kişi deyip etmegen. Ol yukarı dereceli oku yurtların tamamlangan kişi demegen. Ol magister da deyip etmegen, doktor nauk da deyip etmegen. Peygamberimiz etken, ilim iyesi kim? Ulimni iske Allah. Hem derslikte uzun akıl iyesi, min akıllı, min ilimli degen kişiler arasında köp metapkır işitirge turikile ulim kilir mi ol, ulim kilmez mi ol, ulimni eli iske alırga irte, eli yaşı geli, sin yaş eli nindi sin hazret, sin mina ulim turunda silisin, sin eli uzun yaş, min sin ardan ılırak eli ulim turunda uylamayım degen sözlerini işlerge turikile. Lakin Peygamberimiz aytdı, ilim iyesi kim ol? Ulimni iske aluşu kişiler. Hem Peygamberimizin sahabeleri, ılık galimler bu dünyanın uzup giteşegin, ahiretinin mengelik ikenligin yakşı anlaganlar, hem şul ilimlerine dayanıp bu dünyada gamel kılganlar. Dünyada kişi Allah Teala'nın kadir vakit kına, yaki Allah şundan soň baribir vafat bulaşağın bilgenler hem ağlaganlar. Allah subhanahu wa ta'ala İmran surasının 185. ayetinde bulaydı beyte, Euzubillahimineşşeytanirracim. Kullun nefsin zâikatul maut. Her can ölümünü tatıyacak. Hem hatta peygamberler Allah subhanahu wa ta'ala'nın siyikli bendeleri, hatta ahırgı peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de ölüm kapkaları aşağı uzgan. Hem ölüm kapkaları, ol nindi kapkaları cemaat? Ol ahiretke kuşu kapkaları. Hem Allah bilen ant item, birimiz de ölümden şitke kalalmabız. Bitinimiz, her birimiz bu kapka için, bu kapka aşağı çıgarbız. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün ümmetine, özünün sahabelerine mındi ugit nasihatlarını etken, yişrak, bütün lezzetlerini yokka çıgarışını, ölümünü iske alığız deyip etken. Bütün lezzetlerini, ballarımız, mallarımız,
байлыкларыбыз, йортларыбыз, машиналарыбыз һәр берсе ул бу дөньяда кала. Ахиреткә күчкән вакытта бер ак чүпрәккә генә тереп безне күмәләр. Һәм менә бу үлем дигән әйберне Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам ешрак искә алырга әмер иткән. Шулай ук Лыкман сурасының 34-нче аятында Аллаһ субханаһу ва тааля булай дип әйтә: "Аузу биллаһи минеш шайтанир раҗим. Ва ма тадри нафсун маза таксабул гада, ва ма тадри нафсун би айи арди тамут. Инналлаһа алимун хабир." Кеше үзе белән иртәгә нәрсә булганын белми. Кеше кайсы җирдә үләсен дә белми. Дөреслекдә Аллаһ һәр нәрсәне белүче ва һәр нәрсәдән хәбәрдардыр. Дөреслекдә Аллаһ субханаһу ва тааля үлем сәгатен бездән һәр беребездән яшергән, без күбрәк тырышлык куер өчен, без күбрәк гамәл гыйбадәтләребезне башкарыр өчен Аллаһ субханаһу ва тааля бездән бу әҗәл сәгатен яшергән. Нәрсә соң ул әҗәл? Ул кешегә һәм башка мәхлукатларга Аллаһ тааля тарафыннан язылып карар кылынган гомернең бетүе. Һәр бер кешенең гомере Аллаһ тааля тарафыннан билгеләнгән, һәм әгәр аның гомере бетсә, ягъни әҗәле җиткән булса, ул бер секундка иртәрәк тә килмәс һәм кичектерелмәс тә. Үлемнең җитүе җәйдән соң кыз килгән кебек, ул ел сайын шулай кабатлана, әмма бер генә проблем: кеше үлемнән соң ни булуын турында белми. Дөреслекдә, әгәр дә кешеләр Аллаһ тааля юлынан, Аллаһ тааля диненнән ерак булган булсалар, алар үлемнән соң нәрсә булганын белми. Үлемне бөтенебез күз алдыбызда китерәбез, туганнарыбызны затабыз, җеназаларыбызда катнашабыз. Хәтта һәр берегез, күбесегез, үзегезнең туганыгыз, кардәшегез бу дөньядан киткән гыр-гыр тавышларын да ишеткәнсездер мөгаен. Һәм үлемнән соң аларны нәрсә көткәнен диннән ерак булган кешеләр белми. Төрле фикерләр йөртәләр. Башка ниндидер гомер буламы, яки моның белән генә тамамланамы икән безнең яшәвебез дип, инде күп галимләр фикер йөртәләр. Ләкин без мусульман кардәшләребез беләбез, теге дөньядан соң, гафу итегез, үлгәннән соң теге дөнья, ягъни инде ахират башлана, һәм без бу ахираткә инде якынлашырга тырышырга тиешбез. Һәм инде Юнус сүрәсендә 49-нчы аятында Аллаһ субханаһу ва тааля булай дип әйтә: "Аузу биллаһи минеш шайтанир раҗим. Иза җаа аҗалухум фала ястахируна саатан ва ла ястақдимун." Вакытлары җитсә, үзегезгә кардәшләр, үлем китсә, килем килсә, үлем бер сәгатькә ашыгып иртәрәк килмәс ва бер сәгать сынга калмас. Һәм дөреслектә нинди табиблар булса да, нинди яныңда медицина ягыннан югары дәрәҗәле кешеләр булса да, үлемне, әҗәлне без сынгарак итә алмыйбыз. Аллаһ тааля әгәр дә ки җаннарыбызны алырга тели икән, ул вакытта ул җаннарыбызны алып китәчәк. Шулай ук инде менә бу дөньяда яшәгән вакытта күп ләззәтләр, күп гамәлләр безнең менә бу үлем фикерләре турында йөрәгая. Телевизорны ачсак, анда безгә әйтәләр: "Бер тапкыр гына яшибез, дөньяның бөтен ләззәтләрен татып чыгырга ашык. Бусын да кабып кара, бусын да ишеп кара, тегендә дә барып кара. Бер тапкыр гына яшибез бит" дигән фикер күбрәк халык арабызда таралган. Һәм инде Аллаһ тааля моның турында да, менә бу дөньяның алдаучы булганын да Аллаһ тааля булай дип әйтә: "Ва ма хаятуд дунья илля матагул гурур." Дөнья кешеләрне алдаудан башка нәрсә түгелдер ди. Дөнья ул алдакчы. Һәм без мусульманнар Аллаһ тааляның китабын гомеребездә бер тапкыр ачып караган затлар бу дөньяның алдауына бирелмәскә тиешбез. Без моңардан акыллырак булырга тиешбез һәм аңларга тиешбез: ахират ул хәерлерәк һәм ул мәңгелек. Һәм менә бу мәңгелеккә әзерләнер өчен Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам үзенең сахабаларына шундый хадис белән мураҗагат иткән: "Иғтаним хамсан кабла хамсин, шабабака кабла харамик, сиххатака кабла сақамик, ва гинаака кабла алфақрик, ва фарағака кабла шуғлик, ва хаятука кабла маутик." Башка 5 нәрсә белән очрашканча кадәр 5 нәрсәне кулланырга илгер дип әйткән Пәйгамбәрбез.
Kartlığın kilgençeye kadar yaşligini bütünübüz bilemiz. Birimiz de indi kartlığı bizni şitten uza almayı, her birimiz her bir gün yaşageç kartlıkka yakınayabız. Hem her birimiz bizning yaş. 70 yaşlık kişi de yaş, 80 yaşlık kişi de yaş. Niga deb aytsangiz, çünkü 70 yaşlıkka 80 to'lashaq, 80 yaşlık indi babayımızga inşallah 90 yaş to'lashaq. Ya'ni indi bugungi kunda yaşligimiz bilan kullanib qaralga aşırıga tiyishmiz. Avru kelgancha qadar salomatligini kullanib qol deb aytgan payg'ambarimiz. Shulay indi bilamiz, algi kunda qay bir kishilar menim tigi jirim avurta, bu jirim avurta, oyoqlar bugilmay, tizlar bugilmay deb ayta boshlaylar. Allah subhanahu va taala anga tag'inda qattiroq şiir bire ala egerdeki biz ne bu bulgan nimetler bilen kullanmasak. Muhtaçlık kelgençeye kadar baylığını kullanıp kaldı eytemiz. Egerdeki kitsek şundi mizgilini kaçan biz bay buluruz. Min sadaka bire almayayım elige. Minim ne baylığım kubrek bulgaç. Min biraz baygaç. Ne kvartirga indi ejetini tüle bitirgeç. Maşinanı yanartgaç. Digisin iştegeç. Bısın başkargaç deyip eyte başlasak. Bir kaçanda biz bayımayacak biz. Hem bir kaçanda sadakalarını birigeden mümkünçiligimiz bulmayacak. Eğer de ki senin 100 sım akşam bulgaç sen 10 sımın kiritip meşitke birsen, Allah subhanahu wa ta'ala inşallah senin rizqini kengeytir. Meşgul bulgança kadar boş vakitini kullanıp kal. Ölümün kelgençe kadar isen buluğunun kullan deb aytgan Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Boş vakitlarimizni hem indi ömürlerimizni kullanıp cemaat, ahiret vakitlarımızda ezirlenik, dünyaya aldanmışa inşallah ömürlerimizni uzdurik. Barakallahu li ve lana fil Kur'anil azim ve nafa'ana bil ayatil ve zikril hakim. Estağfirullah li ve lekum ve li sayril cemaatil muslimin el hadirin ecma'in. İnnehu ve lafur rahim ecevadul kerim es-sami'ul alim.